Ne oldu? To'xtabay keltasın uyingga. Qayerdan beri keltasın? Uyda Quvon kanalini olish kerak bo'lsa. Qaysi Quvon? Uying narog'indaagi Quvonmi? Ha, ne bu yoqqa keltasın? To'xtabay qo'ydi u. Tush deb tortpaysizmi? Buni tortpaysizmi qattiq? Tortalmay topishgan qolib ketdi. Qayerda qolib ketdi? Siz sport suyucusu bo'lib, o'z komandangizni yo'l bo'lsa suyukli sportchungizni jengishini ishonsangiz, Andayning Expert Bookmakerlik kompaniyasining aqcha qo'yib o'tishga bo'lingiz. Video ostidagi ссылкамен o'tib registratsiya bosqichini bosasiz, undan so'ng telefon bilan registratsiya bo'lishini tandaysiz. Ankeni bu eng o'y yo'li. Barini to'ldirgandan keyin telefoningizga login bilan parol SMS bo'lib tushadi. Write knopkasini bosib kirib login parol yozib kirsangiz, aqcha to'ldirish yo'llari chiqadi. Agar siz Qirg'izistonda bo'lsangiz, Anvar orqali Elson mobilnik Kiwi bilan to'ldirsangiz bo'ladi. Nomerlari saytda turadi. Dostlar, bu unani eshka deb qo'yadi. Eshka bu объем 2-4 döngölök jap-жаңы, жазга, күзгүгө кете берет, бирле döngölök менен жүрө беребиз. Ходовка деген укмуш, мотор укмуш дейт. 4 ВД. Bu 6 ВД деп кой. Өйдө жакшы тартат да, өйдө жакшы кетет. Мына бурганда жакшы 190 градуска бурулат. Ылдый айдаганда дагы, ылдыга каласпай кое бересиз, мондай эле. Saatla kaça kilometre? Abi öte güçlü o saatla деген. Мондай өйдө айдасаң болот. Тыгылбайт эч жерден бузулбайт, запчас өзүндө. Бузулуп калса мына ушул жерге алып келесиңер. Эсто байке оңдоп берет. Мондай токтотосуңар. Көрдүңөр да? Фара жакшы дейт алдында. Там несин түшүндүрөйүн эми. Видеого тартылып. Как-то сидели сегодня с подругами и обсуждали про своих парней. Так вот, меня значительно Мактаганский включила. А этот маменький сулук, курсингер, эрик каласингер, сик каласингер, даже если это не так, я все равно преувеличиваю. А ведь прям, да, всем лучший курс Шрек, там подруга Ламиранда, чем, типа, короче, вот, и подруга говорит, типа, Мактанчак, ну-ка, профильный курсет, что-то, я такая, смело, курсет койдем, а там просто, Блин, я там, ты хоть знаешь как, мен сени жакшылап айтып койдум, а сен даже, не можешь одну нормальную фотографию сделать. К чему это? Пацаны, мужиктарымен, сосуктарымен, жандарики мои, пожалуйста, научитесь фоткаться. В жизни он просто, но в Инстаграме просто, я не знаю, как такое возможно. Өзүң ошондо балдар менен кармалып калбадык. Кармалып калган жагын кыздарды кетирип албай жаман болду элек го. Кетип калсаң, фигурасы сонун экен. Сондай кызың болсо, анда мен үйдө эле жатмакмын деп коем, монуна чалып кала элек. Ал эчтек эмес, бетине карасаң басып бараткан кыздай. Не болду? Келошке. Ал дейм менин карындашым. Досум, чынын айткандачы, тетиги деле бирөөнүн карындашы да. Сенин карындашыңды көрүп туруп атайын ушунтун досум. Несин бия? Сонда Бахраманның мороженыйын жейсің ба, жемейсің ба? Жемин мороженосын. Бахраманның мороженыйын жейсің ба? Ал не деген мороженое? Я саған көрсетейін ба? Суаның мороженыйын. Сені жақсы көрем ғой мен, Абдулла. Сені жақсы көрем ғой. Жақсы көрем? Сонша. Я сені жақсы көрем ғой, сүйіп пайда болмайды ғой. Сені жақсы көрем. Мороженое жебейсің бе? Мороженое жебейсің. Абдулла, сонда мен саған барайын ба Москваға, я? Сол? Сен мен үшін келесің бе? Я сен үшін барам ғой. Сен үшін барайын. Сонда бармайын ба? Сонда сен мороженыйыңды тап-таза қылып жуып тұрайын ба?